Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa Sanibonani babukeli kusase yilo iChampion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala kuba ilelo dlanzana ke liba nesibindi Nkosi yami elizovela ngaphambili nawalo amanyala kwase nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu wakhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Awu bayabhala abantu. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibese nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje Nkosi yami senekelwa hayi mangabe umachithi isikhathi manginizele nalo udaba nizwele mathupha ukuthi luyisima kanjani lume kanje nake sanibonani eMafeking hey yazi moya indoda kumnandi ukubangwa amantombazana kumnandi mawumfana usakhula ke kodwa ngokuya kuhamba isikhathi so indoda sokhulile uyibona ukuthi bengayona into emnandi le ukubangwa amantombazana ngoba uzubangwa amantombazana uzeke wenza amanyala uze uxhaphaza abantwana babantu uze uhlukumeza abantwana babantu kufikelele la sobangwa khona ke ujabuleke menzwa amanyala ngayengabangwa nami usho ukuthi ngangishayela ngayisiphithiphithi ke election nganda amantombazana ayakwazi nokubamba ukuthi ubani waqala ukungishela ngelanga elukuthi ngaze ngamnqoma ngelanga elukuthi ngeke kubadideke lapho ngoba noma seniqhubeka nithola intombazane yakubuza ukuthi hayi baby kambe saqala nini ukuthandana uthi uzama ukukhumbula awusakhumbula wena naqala nini akwateke manje sekuyingxabano ke manje ngoba phela wena usazi ukuthi naqala nini ukuthandana useyakwata mayikwata ke kanjalo nizaphinde nibe right abese siyakutshela ukuthi nayiqala nini lento yenu abakhohlwa ke point lami lilapha abakhohlwa laba bantu kusho ukuthi ngelinye ilanga ke ngibambile linye mama nginamama amabili ngibe nezighelekexana ke zike emasayidi nengishanje imhla engangixabene namama hayi bambili mama lana ngibambelele lo number 2 ngoba phela nama mama emaningi kushiyana ngezihlalo omunye nomunye unesihlalo sakhe ngani kwesinye isikhathi kuyenzeka futhi ukuthi athe nesihlalo sakhe lo number 1 beno nesihlalo sakhe o number 2 then nixabane no number 1 xabane caca ukuthi kuyalahlwana kulahlwa number 1 mayikulahla kanjalo number 1 uthola omunye aphinda athathe lesasihlalo saku number 1 number 2 ahlale lapha ku number 2 angayitholi promotion ukuthi abe number 1 abangathi ukhuphula amasokisi hayi uhleli lapha ku number 2 niphinde nixabane nomunye number 1 uphinde umtholele omunye futhi number 1 ozafika valele lesasikhala injalo ke lento ngibambile ku number 1 ngangibamba number 2 hayi sizirelaxele ke kamnandi ke lana ngihamba ngogaga sibukela iTV kumnandi la sorry kumnandi sibuka iTV lana siyafunzana kumnandi sibuka iTV siyafunzana lana avena ngeno number 1 avela ngeno number 1 mayingena number 1 angene sekhahlela isivalo usho ukuthi usezwile ukuthi khona angene sekhahlela isivalo ikhona ngihamba
angene sekhahlela izivalo mayikhahlela izivalo kwenzakala mama pho sukume nalo naye khonkothe ngithi kahle hlalani phansi isikhuluma awu waye manje nasiphathisa okwengane nebadala sibadala hlalani phansi isikhuluma ayi bakhonkothe ngithi hlalani phansi sikhulume akakho umntwana omncane la sibadala sonke ningixolele manje ufiqiza ngathi ngingenwa iflunyana ngazi kwenzakalani ningixolele ngiyazi abantu bathanda ukucomplain ningixolele hey makhonkothe hlalani phansi sikhulume hayi bahlale phansi thema ngithi ngiyabuza ke umbuzo hayi kwathiwa ubuza lutho wena thina sisabuza wena uyaphendula abuza number 1 sisi uqane ukuthana naye atsho lo sisi ngaqala ngelanga lokuthi wena nami ngaqala ngelanga lokuthi ngaqala ukuthana nabo ngelanga elilodwa ngakubashela abaqoma ngelanga elilodwa buza ukuthi ubani umaqondana ngithi hayi umaqondana yini nobabini hayi niyazibona naqoma ngelanga elilodwa ngangisazama ukufuna umuntu navene nangiqoma noyithu ngelanga elilodwa ngabona ukuthi nabantu bami sona niyafana noma neintombi eyodwa la kimi ngidumela amantombazana angishaya ngamanqindi phonsa imbhedeni anginikiza angikwazi ukuzilwela phela ngoba phela ngimoshile vele anginikiza amantombazana anginikiza kwathiwa mangikhethe ngithi hayi ngikhetha nina nabantu bami nina ngikhetha nina ngithi futhi ningaloko nikhuluma kakhulu ngicela nje silaleni sinalethe siyahamba baduba bahamba ngabayeka kwaba ngibaluza bobabili ke kanjalo zikhona izikhelexane ezike sayidini but azange ngizipromote ngazitholela futhi omunye unumber 1 kwahamba isikhathi ngazitholela omunye unumber 2 qhubeka nempilo amanyala ke kodwa lawa ngi-encourage abantu ukuthi benze lawo amanyala ngiyabonga